Teretonu nko Niepuu Jesu Krista zanunu kelu keshe se u KVBKK members pette petsoshiawi. Kiju vor poti krisse kechepo zeke seba. Mukilhujo kekra hauzedi redirli morsho keche cheje. Sizo sheri hapoe redilil hopet tozo. Mususe Krista Dieliekevi-u. Kijunu nanye Kekhrie keche nu utyo u gospel mori Dieliekevi-u ni pre. Deri Christian mila Johanse kersho nu u ke penyofe temi kret tordi ke pumamu ke sienu nu ke lakilipie utsukeshe hauha Dieliekevi-u zoe mu hauha kiodi herkrga liro nanya Kekhrie petenu hakevi chadi ke lakile gramorsho ke chepetaya deri nko nanya nuro Kekhrie nu methodika utsukeshe mulie hauha special torwe kidepori sishidinu unishi Dieliekevi haula pele kile miko kezemiako blessed hope nite Krista Dieliekevi-u akelhunu mhakimiye towe musu ke konunu thie kije kelhur bimo thiesie ke chachie kelhu ke tsola akelhu cheke diwate ke sienunu rilete ke zinunu ke zinu parlete jutyo ke tanunu falalite a temi ke sapo chete Krista Dieliekevi-u lanu u ke penyofe kidde akreshi ke che siliwe Paul dienu sikide kimhi chewe ar hitori polanu sietari alaviko Dieliekevi hauhala ke pelemiko ke remu ke peche zeke sezori thalia ke sietinu pizosheri uzie tigidilimi hidi ze partaya ke che Stephen ze nurisilie gospel how pomare torkechela missionary miko ukikru ukiulie pete khawadi Dieliekevi how setsu nko nagamie rizeke zashe mu nko sulanu tedja muliwe nko thie kela kelibie u viechele di skinu potela chawa tyo chsiwe nko jache tsolimote Mati mefetata the Great Commission hanu nko ketseke shekimhi nko Dieliekevi-u nu Dieliekevi hau kezajizo morsho kechenunya sekezashia nomu avukelakile metodi ngukele haula leke medza bataya munhie hauha metomo tozo pomares se deri jisu tyo suate sala thie kelale ke tapwe Dieliekevi hau se kezamorsho pizo mu avu hau tenunyele motaliro utho ketso mumhalle ke sala shmorsho ketche lewe kepelemi poe kihura potyo sheri haula poni mu ponunye doya sieze kevi po tyo ketala poni doya mu kata ke jokola ponunye ya thie kijunu movements ideologies mu other social issues krat thorde thie kropo Black Lives Matter movement LGBTQ movement animal rights movement haikeche kropo vor unkorin ba Christian me ke krari confused keche tabunu tha
mu hanu ha kepelemiko tau petu sekeche mu sheshe no kira potaga no kijazati thamo Kristamo Bible nu thaga no Kristamo Bible nu thaliliro jizo kiju thyo ungum zo shiri uke penyo fe diese chekeliwe jako Johan keriiu kenieu kerpengu numu kelie kiju mori kiju nu veko khrii-u kiju kriia kezemia gi upo Kekhrie-u domo thie Christian mie medzi thashamosho bitewe Kekhrie kezemiako inko thie uke pele hause pecha sashike honyo ho khrie umezi chi honyo ho la chamur gochi sidi thosiu ginunu Niepuu uke penyo fe Kekhrie mengumu favori Dieliekevi-u the gospel suha muledi kelak klie lepi uvie chale thena Niepuu bu japie patteko tsii